Sus. Mari, awas Re. Wow. Aduh. Kandani medeni to. Kandani medeni yo. Tunggone medeni. Gondrong. Saya. Ya guys. Woi. Mas Pak Heri. Agak lincah sapinya. Oh, sebelah sini ada sapi organik ya. Jatuh guys. Masih diusahakan. Assalamualaikum. Yo, dibantu 5 orang ini. Ayo, lewat dulu. Male, lemas le. Aduh dong. Batu. Gak gelem tangi guys. Tergeletak guys. Tergeletak guys. Aduh. Seperti mobil mas. Kelengkang. Seperti mobil biasanya. Oh, keram ya malah ya. Sapinya masih kram ini guys. Tangi dewi biasanya ya. Udah dibiarin dulu aja, nanti bangun sendiri ya. Kedatangan sapi putih, bisa ngamuk. Mas, sebelah sini ada lagi guys. Mas pepet ke. Serem guys. Waduh. Mas. Ronopis. Ini yang galak ini guys. Harus hati-hati. Tali ini pendek mana? Puting apa? Buder gak? Balik. Sapi bokong buder. Mantap ini. Sapi super. 2 ekor ini. Kanan kiri. 3 ekor sana juga. Satu. Siap, Bluk. Wow.
Aduh, Jarot. Mas. Mantap, guys. 2 ekor sudah masuk. Datang lagi, guys, sapi jumbonya ini super top. Wah, tapi sapinya kotor banget ini, belum pada mandi nih. Dibawa ke pasar ya, mungkin dari pedet jarang mandi nih. Mantap ya. Si mental mabor. Semoga menjadi rezeki para pembawa sapi ini, guys. Mas, hati-hati ngamuk sapinya. Mantap. Mas, kibo. Super top. Mas, waduh ngamuk, guys. Aduh. Waduh. Wah, masuk, guys. Datang lagi sapi jumbonya, guys, di pasar Penambarawa. Itu 3 ekor juga barengan ini. Oke, sampai nabrak ya, guys ya. Super jumbo pagi ini. Bongkar. Belum ada sapi beringas ya, Mas. Hati-hati, Pak. Kalem, sapi api. Wah, tuh. Mencotot, guys. Mantap ya. Raksasa pagi ini sampai mencotot. Mas, mundur. Sebelah sini, guys. Dead elite. Hitam ini sapi hitam. Ada cross Eva-nya ya, kelihatan dari tanduknya ya. Tuh. Gerandong hitam. Oh, nggak mau jalan, guys. Buntut. Wah. Ciprat, guys. Mantap, guys, loncatannya, guys. Bergudal. Woi. Waduh. So loncat kono ini. Waduh, yang satunya juga tuh. Waduh. Wih. Yang satunya. Mas, yang satunya ini agak serem nih. Ditali lagi sama pawangnya. Mas, Bah. Ngamuk, Bah. Masuk. Sapi nantang to.
Oh. Wajah. Wow. Aman guys. Tak lagi tuh 2 ekor ngamuk. Persiapan. Oh, terus. Hati-hati guys, serem guys. Serem sekali teman-teman. Kanan. Ya lurus. Tambah lagi yang hitam datang. Hop. Kenapa tadi gue lucu ya? Mau lari sapi. Mas. Batu. Kecil. Waduh. Wow. Hampir kepelengkang, guys. Awas. Pas motor awas. Waduh. Sorewa. Kalinya. Apot loh sampingnya apot. Oke, aman guys, langsung santang sana guys. Ruang satunya guys, yang abu-abu tadi. Jedar. Satunya mulai mundur ini. Pol kiri. Asik. Terus. Hop. Apakah ini ngamuk juga? Tali keluhnya itu kendur itu guys. Ya pengen lari. Awas bah, Pak De. Awas Pak De. Awas drone. Ya benar. Loncat guys. Jumbo. Jumbo. Pada turun guys. Yang kecil-kecil dulu nih. Terus gini. Sapinya habis mandi ini. Oh, mambune sabun. Bau sabun, guys. Mas, hati-hati. Timbangannya mati. Oke. Waduh. Manggur ngarep kabeh. Tiba-tiba ngamuk. Apa-apa. Cara tunggangi siapa? Tunggangi sih. LEMU. Masternya sudah menggerem. Waduh. Jalur kira 56. 46 jogrok. Mas. Waduh. Wedi tenan. Terus. Yo, terus maju. 45. Dan mau masuk dus. Bisa. Mati. Berapa? Alek. Amin. Jadi Amin. Siap.
Pedro. Tabrak leg. Tanduknya keren ya. Leg. Wah, kecilnya lari tuh. Kecil. Awas leg. Mundur leg. Awas leg. Jumbo lagi datang guys. Masuk. Lari. Jumbo super. Mantap. Terjumbo pagi ini guys, setelah dari tadi pagi ngonten. Bagaimana kalau kita bernyanyi bersama-sama? Asik. Yo. Oke. Bikin nih. Super jumbo, mantap. Gas ke? Sate bek, gas ke? Ura. Kira ki. Masih melihat. Sapi super. Selanjutnya ada turbin. Murah nih. Wangi. Sampai super masih neko di sini. Datangan sapi dugul sama Mbah Min. Parodi. Munggah meneh. Mudune. Santai. Munggah meneh. Alah tipis. Pop. Asum. Ngamuk guys. Yo. Ayo sampai tutup. Cara, yo. Wah. Iya.
Wani ora we? Wani, aduh wani. Wani yo wani. Cek. Ora aduh melu. Wani yo. Oke. Oke. Bisa were. Sawer. Hei, sekali dhewe sawer. Sawer. Mati kok. Aja dijunke nek ditontonan teman mantar ora apa-apa. Ya, bener. Ana bagi gila aja dijunke. Engko tak tuntune dhewe. Regane piro, Mbak? Keregane. Sapinya terkaget. Aja nek ditontonan ndak wedi. Regane 12,5. Sapinya kaget, Mbak. Apa wani. Ya, Dode. Lawas ning pasar lawan ning Dode piye? Sido ora? Wah. Ora dende ben mantar apa-apa. Engko tak tonton ngono kae gila badan kok. Iya. RM5. Ayo ana ngarepan 12,5 wis ngono wae. 12,5. Kalau takon iki lho. Rebone. Ah ini gelo sapine dari tanggane kene mau tak donake lho. Ora olah kok. Wong samene kae yo. Ayo. Tambah Surabaya bos. Piye rawani piye? Anak wong samene kae gila. Sapi ra apa-apa kok. Wah, mau kabeh malah sare duwe. Yo arahe mlebu kon wis ketok. Apane mlebu? Sapine. Dadi mlebu kere. Oh. Donre, mana-mana Oke. Semangat. Daripada gogokan golek ceklan sapi kan sekolah barang ceklan sapine iki. Tinggal ngambil yo. Ini dhewe kok di lapang-lapang wong akeh iki gila. Oh, sing duwe sampe nesu-nesu iki, Lah Mbak iya yo. wong. Mbah, iki wong lawas mosok rawani nyekli sapi ya, Mbah yo. Yo pelayon. Ayo yo. Pinten kaktus. Siap layu. Ora sampah. Ora dengenge. Yo tampon nambani ra gelem. Sapane. Yo siap pelayon. Ora napa-napa kok. Apikku. Oh, ora apa-apa. Ora kae iki unggah motor unggah. Ora apa-apa no sapine iki. Sapi kalem kok. Dan ke wong. Sapi aman apa iki? Ora apa-apa.